Zabilians clear to te chibai levek ule January ni somni sang ni somni panga ania win lama chanchin thar thren khatte an clear ho thuak ang ni zan lama kanon soito tlongluya chiswal nearin PhD department athok puzo sang liana chan mari veng aizol chu win khan tlongluya ruang mu anita tarlam to angin kumsum thum pasari mi puzo sang liana hi karkalta zir top ni January ni som pasari zandariat vel khan na thoka anumna PHE pump house rei ek kai tangin sangaman tura in soin achuaka len khang azar ni riat ni in a len tele asili parbun te po luikama mu ani awangin tuya ache sual ngei nia rin ania chan mari YMA te maubok YMA te le sairang lam tui thiam te in central YMA lama disaster lama mi thiam te nen thei to pazon ani nuwa voin chon hera khan aruang mu anita ani puzo sang lian ruang hi ti tur sulang angte ti fel ani nuwa zanin dariat le chan ve hian chan mari YMA hola vuitura ruaman ani Chief Minister Pulal Duaman Wain Khan Disaster Management and Rehabilitation DMNR le Department of Personnel and Administrative Reforms DPNAR te review meeting anei puya he meeting a hian Chief Minister chuan GST registration nei lo nena eng contract nama pek lo tur atia contract deal tu chuan GST registration an nei ngei turani ti in contract na atangin chia tam tak amu theya chan kan phallo Chief Minister chuan ati ani agreement thatak nen chau contract na pek to tur ani thu Chief Minister chuan soin contractor lam chan thasa ranin agreement hi kan ziak fowa aphena thilrin hil om tak alo om du viau le ngal atia ani tu apoi satum tu sarkar chu adoi zoka atang fo nia soin hremcha kom tak tak po an hrem ngam lo pha thin ni in Chief Minister chuan soi one department one bank system po kalpui tha a an riat thule riat tirna ti chua thoyan tum thu Chief Minister chuan asoya na achak jok nan Mizoram PWD manual po an duang mek nia soin bungrua po factory a lei phalna thenga nei an du thule he hian bungro lak khom dan kal kong thui lutuk le muang lutuk thin ati zia oman be sei thu asoya kan thil ti tinreng hian no moral reformation akeng tel ngala kalphung thazok kan duang chhozel Chief Minister chuan atia thil dik anti na tur do dal tu te dim an tum lo thu soin thil dik lo siam thatura dor tu te laka ero anin hon zau thu asoi bok ai kal lo la rupal an omem ti po an en thazel nia soin Chief Minister chuan officer pension to ten sarkar facility an lo la kolem ti te po an dap zel ni in asoya hun von dik po kan du'a khauzokin kan kala kan zom thatlang le kan keng ko zui zel don atibok Chief Minister chuan e-office war chho zel an du thu po soin officer te chu an hnuaya thok an staff te welfare ngai poimo turin acha review meeting chu thil diklo zong tura buat sai ani lo thule har sana sut kian dan le tho ho dan tha an zonna ani thute zalen taka engkim soi turani thute Chief Minister chuan asoi ani department tin te chu service review committee din vek tura anti thule sarkar na thok an na a chortlak si lo te dap chuaka special pension scheme thatak nena soltira an aya midang thazok chortlak ngei lak tha anti thu Chief Minister chuan asoya integrity pact ngai poimo turin department zongzong acha he hian indu sak big na diklo le unau le laichin te diklo taka du sakna avengani atiani department tinten an din mun an pending project te an leiba te an nakal meka an thlenchin te an hret chiana thul thu soin second installment nei chi na te phei chu muang chan lo an du thu asoya
muang falbik tu ma omlo se mason na nga hi thok thuai la kan du ani Chief Minister chuan ati department ten project inang tak an thelu thin nia soin hetianga infeton lova ma an lakhian sumle pai unle tha thu lova luang ral theiti Chief Minister chuan asoya project siam reng planning department a thelu masak sel turani thu asoya hetiang to yan CSR selin shet pui zel se kan ti project in chu saktumna ani lova mumal le zwala kalna tur zo kani Chief Minister chuan atibok Agriculture Minister PC Vanal Ruatan Mizoram Sarkar in February ni somni panga atangin Sawhthing a leitan don ni in asoya Sawhthing ching tu te loin buat sai turin acha ngal bok hethu hi voina ZPM party chungin khoma Agriculture Minister chuan asoya ulal du oma kai hroi sarkarin thuneinan chanatanga kumkhat chungin sarkar kal to te ki nok tam tak anthian fai nia soin anthian fai mek zel ni in asoya sarkar kal to ten an flagship program chu an tram top don lama an buai pui chau thin nia soin Agriculture Minister chuan in thlandona politics khelnan te po an mangfo atia kalphung thar mi pui sarkar ro chuan kan policy te tram top dona politics khelnan man kan tum velo ati Barakai hand holding scheme manga kumhitok tu te khai chwa antum thu le khai pali Sawhthing ai eng marcha le munphia leitura anin buat sai chho mek thu asoya munphia bi ka phechuan empanel buyer pasari anthlang fel to ni asoin VC in thlan mange Sawhthing leitumin ruang mana siam ma se VC in thlan puan ani ta ka wanga an thei don tak lo thu le an hun ruat February ni somni panga ero chuan Sawhthing an leitan ngei tur thu asoi ani Agriculture Minister chuan sarkar kal to ten an sarkar lai ngeya VC le local council nei afin thak thu an lo soi thin ni soin hei hi thudik ani atia wal vungi ko thiam VC LC kan nei thein nan vengtin le khotina ZPM VC LC kan nei athula chuan kan khotlang mason na tura kongro asu hle ton ani ati bok sarkar kal to te a kut na thok tu te an beidong thin ni soin kalphung thar mi pui sarkar noya ero thlai thar le hi atakin kan kalpui to dona ni kumla ma cheng veibel che za som kan nei to a kumin budget a veibel che za ni kan da le a chu wangin sarkar thar chuan in thlan laya kan aw la ange in kan policy kan ti hlo tling don atibok ani MPCC President Pulal Thansaran pathianin kokran le politics su arong bolnan ramsiam thatnana apek niin asoya village council thra local council thra nei lo chuan ram tha ani thei tak lo niin asoi hethui voina Congress party local council member te nena Dalthan Hall auditorium Congress bhavana anin komphona MPCC president chuan asoya ramsiam thaturin politics le kokran kantran rualangai niasoin village le lokala chung ko tha din phot angai ni in asoi Pulal Thanzara chuan kan ram hi chantlak ala tin ma se ZPM sarkar hian an tram an man zo chuan kan chhevia wang atia sum an puk op dan te po kan treveka engwangin nge an pu ka ngai centrala achabi kol tu te khu he sarkar sunga hian an lom viau lo ani ka ring chuti ni lo se chuan poisa an puk ngai lo hian an ron en kol thei ka ring atia ZPM tana lai em chu BJP zom puipa ngai anga anin lan rualin mizo ko ran mi ten an thin rikang ti an hlau bok si ni in MPCC president chuan asoya he sarkar hi athutiama ading donem ding theidin muna po ading donem ti hi ngai to tham takani ti kan ret thara ala shelo te po kan ril faranga yani atipok MNF Vice President Pu Vanlal Zoman Local Council le VC in Thanlowom tura MNF Block le Unit Troy tu te an phur le ni in asoya ZPM sarkar alo pian thene tura vote tu tam takten ZPM sarkar an thlop na an nu kir meka wanga phur an ni na soi ani hethu hi voina MNF part chungin khoma MNF Vice President chuan asoya
ZPM sarkar chu in than ma a an soi angin an omlo an soi lo angin an omzok ti in an sarkar ma le an sarkar nuwa an thu soi a in sual na sa hle ni in a soya sarkar control me ka thalai beidong an tam ti in thalai beidong te lukhom na buat sai atul thu le mi chetana ham thana siam chungchang MNF party nan ngai poimo atul thu MNF vice president chuan a soya sarkara beidong te lukhom na turin MNF party chu ain buat sai mek ni in a soibok MNF vice president chuan covid awanga harsat na te asam nen kan ram ria wanga ramhum halpunga te kanuna ural tlan Bangladesh Manipur le Myanmar athanga lo lut te tuam hloma budget po omlova MNF sarkarin thiam taka ko than le hlomngai polte a thopui dana zoram mi puin min lom atia kandin hunmek en hian heram hi a himem he nam hi adamem atul chuan heram le namtana thiturin MNF tro bula ikir le angu ti in party mi kal khom te chu acha ani Mizoram Journalist Association MJA General Headquarters a member 10 Voin Khan Aizol Press Club a kumtharatana pathian yanin nan thana hun mangin thingpui anin howa MJA President Kusila Rambuat Sayan MJA member chu taimak na le thorim na telovin engkonga ma a hlotin theilo ti threthar turin acha MJA President chuan khovel changkang zela internet in min run mek ti soin social media le mason na sang in thuthar thetar tu te chu na satakin ati buaya andin hunchu der thong taka da mek awangin hemi laka mani in chan chuak tur le tal chuak turin tho rim na le taimak na chu ong om chhunani ti shia a theitop chua atul thu asoi Kusila Rambuat sai chuan MJA member 10 khovel chu athiam le theite din chan na ani ti an thriat renga tul thu asoya dam kho chuak tura theitop an chu alo chuan tu te nemo an lia khu mai dona wangin theitop chu azel turin MJA member te chu acha bok hachek bial tu MLA pu Robert Romboi roi dein ZPM in kum khat chuang ro relna chan hnuwa po hachek biala mason na tho soitham ani lo nin asoya MNF sarkar sum soi chua sa le sarkar masa na pek to sa kansela ZPM party mi ten na chetak taka an tho chu an soi tur nei chun ani mai ati abial fangmek tu hachek bial tu MLA chuan khat chunga ZPM sarkarin hachek bial tana ati langsar nia soi de chu Mizoram chung khulung sei kwa a Mizo somriat panga te ration card Mizoram Aadhaar nena online a link thlap to cancel te Health Clinic Center som pakhata nurse thoklai ti top vekte ACDP teacher ban vekte ziti tu le sarkar na thok ban le transfer te le work supervisor lem in vilik te hi until ti om chunani ati hachek bial tu MNF thalai president nibok pu Robert Romoi chuan ZPM sarkar ho tu ten kan ti velovang anti apiang antia kan tiang anti ero ti an nei manglo atia kumkalta Assam Nagaland le Meghalaya le mundanga te munphia ret athat kum ani lain ZPM sarkarin leituma in soya ain rolawangin Mizorama munphia ret achhevek nin asoya sarkar in rol lo lain Sawhthing ret atharenga sarkar in rol awangin Sawhthing le munphia ret achheli angti ahlo le nin asoi uruba dromoi chuan VC le local council in thlan hun son vakpo democracy pong swal nga nia soin ZPM sarkar hian anin tiam ang anti theidon lo ti threchiangin an mual phozwal zel pa a VC le local council in thlanpun son ma ania he thutluk na chau po hi ZPM nol na thamani atia hachek bial tu MLA bial fanghian ZPM le Congress party atangin voter sa MNF alom lut nia soi ani bok